Minye sabathe mayibahle kwabancane. Thabo kaSambutho bingelela ekuseni kuyisabathe kuyinanda 88.4 FM. Sisakaza siphezulu entabeni zaseNqoqube eNanda la sikhona. Sikhona sikuluhlelo sithi sikhumbule kuphakameni. Ngihambi ngedwa ngihamba nomfundisi Jesse Mhlongo njengenjwayelo. Ngikhumbuza umlalelo lalela ukuthi ke uyakwazi ukusithola lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni, akwazi futhi ukusithola ku Facebook page inanda 88.4 FM. Uphinda akwazi ukusithola futhi ku app kuyinanda 88.4 FM or inanda FM. Uyayidownload leyo app ukwazi ukuthi usithole kuyona. Uphinde futhi usithole ku WhatsApp 068 764 9969 068 764 9969. Uzokwazi ukuthi usibambe lapho kulezo inamba lezo uma usithumelela umqhafazo ka WhatsApp. Sithemba ukuthi umlaleli usebuyile esiguqweni sika 4 o'clock. Abasemsebenzini inkosi zibakhumbule khona siyibambile labasho bathi hayi basemsebenzini insizwa lapha ya ozigwaca bajwayele ukusibamba besemsebenzini umfokadladla lapha naye ukasibambe esemsebenzini isikhathi esiningi shathi semsebenzini uyibambile mfundisi asibingelele imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele sibingelele kubona bonke abantu abalalele siba vuse ukuthi abavuse nabanye ngalolu suku lwesabatha sila phezulu kwentaba ingqaqube kwinanda FM umsakazo wethu wasenanda siyabonga kakhulu. Siyabonga namhlanje sithe sesilungiselela umhlangano kaJuly sesibheke kuwo siyashoshela kodwa ngaphambi kokuthi singene lapho ake silungise la hayi kuyalunga into zakhona. Yes silungiselela umhlangano kaJuly sibheke khona kade sike sikhulume nango January sithi emhlanganweni kaJanuary kodwa bese sichaza ukuthi cha phela kubizwa nganyanga ngoba kuqondene naleyo nyanga kodwa umhlangano akusiwo owenyanga siyazi ukuthi lezi inyanga lezi ziqanjwe ngezithixo zamaRoma leli calendar sisisebenzisayo ke sisemhlabeni ke kahulumeni osifikele naleli calendar mhlambe eminyakeni ezayo siyohamba sambe izinto zethu ibuye sikwazi ukuthi sibe nezinto zethu sikwazi ukuthi singaloko sincikile ngoba phela manje sisancikile sincike ecalendeni labo sincike konke nje okwalezizwe lezi ezasilokhuza ezasibusa na inyanga kaJuly siyazi ukuthi iqanjwe ngalombuso wamaRoma kwathi uJulius Caesar kwaze kwavela inyanga ekuthiwa uJuly nje uJulius Caesar kwaqanjwa ngayo inyanga kaJuly ngaleso sikhathi kulama calendar abo amaRoma inyanga zayibuye ziqanjwe ngoNkulunkulu ithixo zamaRoma ziphinde iqanjwe nangababusi bamaRoma njengoba emva kaJuly kubo Augustus loyo naye futhi kwakuwumbusi wamaRoma kuba kanjalo ngoba into esayifikelwa namaRoma kodwa ke sengenzela phela ngoba kusuka ama debate nezitha zobuNazaretha amase zibhlasela indaba nithi nyaka uJuly indaba nithi kanjani indaba nisebenzisa into zamaRoma usho nayo usebenzisa lona leli calendar sonke sisebenzisa lona noma sizazi ke zithi izinto kodwa ngoba sesiyazi ukuthi zimi kanjani noShembe wasifundisa ukuthi zimi kanjani kodwa ngokuphila kuleli calendar leli lokusebenza ayikho into esingayenza sisuke sisebenzisa lona noma kuqondana izinto ukuze zakhe isense nakumuntu zakhe umqondo ngoba uthi masukhuluma ngezinye izinto nangezinye izinto zesintu namanje nje ngisho ukubiza inyanga kaJuly
ngesizulu kwamina angiyazi ngibe ngiphambanise njengoba khona onhlolanja omfumfu obani uJulayi bese kuba uNtulikazi. uNtulikazi wangikhumbuza ngoba kusuke kunomoya omkhulu inyanga enomoya uNtulikazi ngakhumbula ukuthi uNtulikazi kodwa ke kubukhuni lokho sike sibambelele kulona leli elisetshenziswa ezikoleni setshenziswa emsebenzini esetshenziswa aphi kodwa ke kuhamba kambe kulunge mhlambe ke eminyakeni eminingi nathi sesingasekho khona bayofika bafike balungise ngoba kuloko izinto ziyashintsha ayihlali zinjalo nje emhlabeni kuyashintsha mfundisi ake sihlale phezulu kwaludaba ake sibingelele ke endaweni zonke siphinde sibingelele futhi sikhuluma ngomhlangano owenziwa ngenyanga kaJulayi umhlangano wasekuphakameni engicabanga ukuthi njengamanje ukuhloba kwesibili njengoba esho ethi uhloba kathathu ngobuNazaretha unyaka umunye methu uhloba kathathu ngomNazaretha mekhuluma ngobuNazaretha usukesho ibandla ngesikhathi selifikile sekumhlophe zonke indawo kusuke kuhloba kwakhe lokho ngoba kuye kuthi abantu mebebona senigcwele kumhlophe indawo bese bethi nangu yushembe ingakho inkosi ngelinye ilanga ihamba ikhuluma nomunye umlungu ibuza ukuthi babehlangana kamashu noma edolobheni ibuza ukuthi pho uphi yena lo shembe okhuluma ngaye engizwa bemusha abantu ithi inkosi uzombona njengoba kuza uJulayi nje njengoba kuza iSabatha uzombona ekuphakameni uthi uzombona ngani wakhomba abantu abamaNazaretha wathi yena shembe lo manje na ke kuhleke ukuhamba ngendlela kaShembe sikhuluma indaba sekuphakameni ngenzela ukuthi umuntu la ekhona njengoba kukhona ekuphakameni kukhona zonke ezinye indawo ezikhona abheke ukuthi sesihluke kangakanani kuJulayi wasekuphakameni ngenzela ukuthi umuntu abone sesihluke kangakanani kuJulayi wasekuphakameni ebese mhlambe siyibuza ukuthi njengoba sesihlukile nje kungabe uma sokukhishwa izibusiso ezulwini ziyehlela yini kwabangayilandeli imigomo kaJulayi eke ngikhulume ngalento ke sichaze umuzwa wasekuphakameni wona qobo lawo ukuthi kanjani Kizokhuluma ngeindawo ezihlonishwayo emzini wasekuphakameni. Ngizawufunda kwenye incwadi. Imizi kaNkuluNkulu iyahlonishwa kusukela ungene emasangweni asekuphakameni njengoba kulotshiwe ngenhlangano kaJanuary noma usuhleli phakathi kwawo. Kulotshiwe futhi ngenhlangano kaJulayi. Uyaqhubeka nokuhlonipha umzi wasekuphakameni unamasango okungena amane. Khona la ichaza khona inkosi. Elokuqala umdedele. Elesibili udwala labadwala. Bese kuba imaqadini. Bese kube elinye alinagama kuthiwa nje isango lesine. Wonke lamasango uma umuntu umNazaretha engena nongena umNazaretha efika kuona khumula icathulo. Azigqokwa icathulo emzini kaNkuluNkulu nesigqoko siyethulwa uma loyo ongena ngamasango ethwele isigqoko akabe sasifaka nhlobo. Sikhuluma ngendlela yokuyiphatha. Bese eguqa ngamadolo athandaze acela ukungena emzini kaNkuluNkulu. Uma eseqedile ukuthandaza ngaphambi kokuthatha igxathu lokungena emasangweni, uqala akhombise ukuthoba sakuvoshoka ehle akhombisa ukushayisa lutho. Ukutshengisa inhlonipho bese kuyima engene emasangweni. Ngaphezulu kwalamasango abhalwe ngenhla okuyiwona okungenwa ngawo. Uma uzongena ekuphakameni kukhona amanye amasango angaphakathi. Lawa angaphakathi ke amasango lawa la kubiyelwe khona ngamatshe amhlophe bese kuba khona indawana ezivulekile aweqiwa amatshe amhlophe. Indlela ukuyiphatha lemusa emhlanganweni angaziki. Ngichaza into ibalekile mfundisi le eyamatshe amhlophe ngoba
baningi abantu abangazi ngawo uthi ayini ukuthi ayi nokuthi aweqiwa abantu bayahamba nje abona umuntu hayi ngoba abantu baningi acela ayi sengiphuma khona la ayithi nasemapaka khona amatshamhlobo ungazicabanga ukuthi ahlobisile nalawo cha awahlobisile akona sepaki la kukhona amasango okungena emathempeleni paradise ngokwahlukana kwezinhla ezakhona khona amasango okungena esigodlweni mengithi esigodlweni kusho ukuthi endlini yenkosi kukhona amasango okungena esicawini somgidi kukhona isango lokungena egumbini kanye namanye amasango akhona la ngizama ukubeka into eyodwa la ukuthi sikude kangakanani nokuphakama ngoba uJuly wamaphi wasekuphakameni ngomthetho okufanele izinto ezenziwe kuphakameni uma kuthiwa uJuly sizenze zonke izinto ezenziwe kuphakameni sizenzelani sizenzela ukuthi sibhalwe nathi ukuthi besikhona ngoba ngomthetho kufanele mokukhulunywa ngoJuly uma sahamba noShembe owumqali wendlela kufanele sithi noma silapho sikhona kodwa sithi wathi ngoJuly ngosuku ukuthi kwenziwa ukuthi wathi ukuthi akwenziwa sikulandele konke lokho ukuze samukeleke njengabantu abeze kuJuly owaqhamuka ezulwini ngegama likaMqali wendlela lamasango angaphakathi abonakala ngokuthi kube nesikhala phakathi kwamatshe amhlophe abiyele le ndawo ehlonishwayo kuwo wonke lamasango kumele noma udlula khona kuwo wonke lamasango kumele noma udlula ungezi ukungena kuwo ukhombise uphawu lokuhlonipha kufanele futhi mudlula phambi kwawo lamasango ngoba aneyingilozi eyiwagadile lamasango kufanele ukhombise ukuhlonipha lapho kuhlala khona inkosi yasekuphakameni kanye nabantwana bayo igodlo ziyahlonishwa angazi-ke ngiyakubona sokungene omkhize omhlongo bememva kwendlu yenkosi ekuphakameni akekho umuntu otholakala esesesigodlweni la kuhlala khona indlunkulu yenkosi akekho umuntu onelungelo lokuthola esememva kwendlu uma uyongena lapha uya ngoba ubiziwe inkosi awutholakala usukhona nje angazi noma kuyenzeka la ukhona umNazaretha onke wona umNazaretha akuvumelekile ukuthi abonakale sengaphakathi uma kukhona ukumphoqa ukuba asondele esigodlweni kufanele ambathe ingubo emhlophe yakhe umNazaretha alinde ngenhlonipho ngaphandle kwesango lesigodlo kuze kuvele oqhamuka ngaphakathi ukuzozwa ukuthi uhamba ngani engayi enkosini uye esipholi awuvumele esipholi singaphakathi singcenye yesigodlo singaphakathi kwalamasango amane awungeni kungekho umuntu okubuzile ukuthi uhamba ngani awubonakala usiyongqonqoza eminyango awubonakali usiyongqonqoza eminyango esipholi awubonakali usiyongqonqoza eminyango endaweni okuthiwa isejamangweni ngoba ingaphakathi nayo umesangweni ijamangweni ngakumdedele uzoma lapha kumdedele kuqhamuka umuntu bese usho ukuthi bengicela umama wakasibanibani aphume aze kuwena ejamangweni njalo awungeni ngaphakathi siphinde sichazele umuntu ozobe eyile mhlawumbe emhlanganweni nongesili Nazaretha mhlambe ayithanda lenkolo ukuthi mase kukhulunywa ngozipholi izipholi indawo ehlala amakhosazana iyona lapha njengoba ukubone mhlambe nasema boarding school anabafana namantombazane kunamadomi amantombazane nawo abafana nalapha ke mawufika kunendawo ehlala abantu besilisa abantu besifazane omama bese kuba khona ehlala amakhosazana iyona ke lebizwa ngesipholi iyo ke le nayo engaphakathi lapha ya esigodlweni awuvele nje ucaluze uya khona uthi uzothi mase ufikile ubuze uthi kuyahanjwa la kuyayiwa la ngoba uzogcina uhamba zonke indawo wena phela uhamba ushaya izithombe
Uzoshuta nongashuti. Uhamba ubuka nje awu wamshaya izithombe ubuzisise ya fundisa. Ake ngichazeke okunye ngizokudlula okunye asivumelekile ukutshela abantu ngakho. Singakhuluma masesontweni. Yes. Indlu yesonto. Ngikhuluma ngomzi wasekuphakameni, uJuly wasekuphakameni. Ngenzela ukuthi nazi ukuthi uJuly kwakukhonani. Ngaphakathi komuzi wasekuphakameni kukhona indlu enkulu ephakathi komuzi lapho kwenzela khona imithandazo kanye nezinkonzo. Le ndlu ibizwa ngokuthi indlu yesonto. Uma umuntu ezongena kule ndlu yesonto uyaguqa athandaze eminyango acela ukungena ngaphakathi. Uma seqedile ukuthandaza ngaphakathi emva kokuthatha igxathu longena eminyango uqale futhi nakhona akhombise ukushaya salute ehle kancane agobe. Uma umuntu esengaphakathi akavumelekile ukuhamba ngaphakathi kule ndlu eqondile. Nanso ke inkinga. Awuhambi njengathi uhamba kwakhe ekishini. Uhamba ugobe. Uhamba ugobe ubheke phansi ngoba sokukhona abangcwele basezulwini ngaphakathi. Inhlonipho yesintu lesingakho kokunezindle kuthiwa oguqa ngoba iyakuphoqa ukuthi mawungena kuyona uthobe. So ngokwesintu nje ngisho endaweni enoNkulunkulu uyathoba. Awuvele nje sokuficela ngufaka izandla emaphaketheni uhamba. Ngoba awuchazelwanga njalo. Ingakho kukhona isihlabelelo esithi imbombo zokhothamo zithobisa. Imbombo zokhothamo isendlini. Uma usungena endlini nasendlini yesonto njalo imbombo. Yini imbombo zokhothamo? Yini ikhothamo? La endlini ku Rondovel noma ku round kunendawo eyehlile lela kuchitha ngakhona. Lapha la kuodongeni kuthiwa isekhothameni lapho kuthi uhamba ngekhothamo. Kuthiwa ke imbombo zokhothamo. Ngoba awungeni endlini yesintu ungena uqonde nje bese uyeziko ungena ugudle mo wesilisa ungena ugudle ngakwesika right okuthiwa isandla isesililini samadoda uma umuntu wesifazane ungena ngasesandleni sokunxele ugudle udonga ukhotheme uthotshiswa ikhothamo ngoba kufuna ukhothame mawungena khona. Asichazeke uma umuntu esengaphakathi akavumekile ukuhamba ngaphakathi kulendlu eqondile kodwa uhamba sakukhokhoba okuyindlela yokukhombisa inhlonipho. Uma sekungeniwe endlini yesonto akuvumelekile ukukhulumisa omunye umuntu. Kuhlalwa ngokuzithoba. Mawusuphakathi munye okhulumayo ingilozi zangaphakathi noma sokungena inkosi noma sokuyilo oshumayelayo asikho isidingo sokukhuluma nomngani wakho akuqhwetshwana musungaphakathi akudlulele kokunye. Ithempeli manje esilibiza iparadise. Ithempeli lapho kubuthana khona amaNazaretha ukuzokhonza ukukhonzela endlini yesonto. Lo kuyake kube umyalelo wenkosi yasekuphakameni noma kwenza imithandazo yesiguqo. Konke lokho ake sichaze lento njoba sekukhona imgidi esangoma nje ingoba siwulalela umehluko. Umgidi ingoma inobungomana phakathi. Umgidi umthandazo. Ubona abantu sebegida sabungomana nje ingoba umuntu ulala nempempe kwakhe. Uma kuumhlangano impempe iqhamuka nenkosazane isishila inkosi ukuthi umphathi womgidi wenhlayisa ukuthi kuzoba usibani bani. Impempe ifike ngesicephu ikati ngoba uzolawula unikwani la unikwa amandla ukuba ukapteni walolu hlelo oluqhutshwayo okulawula lamabutha asezulwini ngoba abaphethwe wena. Ake siqhubeke ke futhi. Ethempeleni umuntu engena khona uyaguqa athandaze ngaphandle kwesango acele ukungena ngaphakathi. Angazi le ndaba ukuthi kulindwe nje awubona sokuziphuthuphutha begijima ugoqanini ugijima. Uma ugijimile wangena ungathandazile ethempeleni awubhali ukuthi ungenile ngena neicapha ngisho endlini ekuthiwa umuntu ungena neicapha kanganani indawo kaNkulunkulu.
ichaza leyo yeah uyaguqa ucele uma usungaphakathi futhi uyahlala ulinde ingakho kukhona insimbi ethi ngenani ikhala ngo-2:15 15 minutes 2:15 ukuthi kungena inkonzo 2:09 1:45 yeah ikhala ngaleso sikhathi 15 minutes owokulinda uyibeke ethubeni lokuthi wamukela inkonzo angithi ucelile isikhathi ungena manje na ke usulindele ukuthi ke manje ungene ekutheni wena usulindele inkonzo ilento hlamba belungu bake bayibe ngothi ukumeditate uyilungiselele nawe kukhona nezinto oyikhumbulayo mhlawumbe angikushoka ukuthi isikhathi ngithandayo uNkulunkulu ngicela namhlanje ngiphe indlebe ezivulekile ukuzwa izwi lakho uNkulunkulu ngiphe indlebe esithathu ezolalela inkonzo nomoya ke nje wakhona la uyakukhumbuza ngoba kusukwenye indawo bese kukhumbuza nje ukuthi la ungakhohlwa ukuthi awu nakho sengenza ukuthi nokuthi usheshe uyilungiselele meditation ke sikhulume ke sesiya kwesithathu sikhuluma ngezinto ezisekuphakameni ezisebenza kakhulu ngoJuly yes iginye ezinye iginye ezinye enye izindle ezihlonishwa kakhulu ezingaphakathi komzi wasekuphakameni lendlu ethandazela abantwana emva kokushaya insimbi ekseni nantambama abantu bayabuza ukuthi yini insimbi kubalekile lokho futhi ukuthi uchaze ukuthi yini ngizochaza ukuthi yini insimbi lendlu indlu yokugcina inkosi umqali wendlela awaphumela kuyona ngesikhathi ezezothatha uhambo lokuya kwaZulu okwabe uhamba lomgcina iyona indla aphumela kuyona kinyezi engase ophinda abuyele kuphakameni ilapha aphuma khona esehamba ngamadolo la kuthiwa wakhuphuka ngamadolo waze wafika emgaqweni uhambo lwazulu okwabe uhambo lokugcina lenkosi yasephambili akuvunyelwe ukuba umuntu angene ngaphakathi kule ndlu ngaphandle komuntu othola umyalelo oqhamuka enkosini yasekuphakameni lo othola umyalelo uyaguqa athandaze ngaphambi kokungena lendlu ke bokujube sijwayele ukwenzeka isimangaliso bokujwayele ukuthi uma kuzohamba umhlangano uyenhlangakazi ububona ngako ukuthi lo mfundisi enti mhlamba kanalo ubeyangene khona alale khona uzolinda ngoba uzonikwani uyena uzohola ufika ngoDisemba akafiki nje sefika namhlanje umhla ka1 ezothi imdedele ufika ngoDisemba azolinda umoya ukuthi uyena inkosi emkhethile uzolinda uzothola amandla okuhola umhlangano kwenza ukuthi angahlangani nezinto ezophazamisa umoya ngoba uzohola umhlangano kaNkuluNkulu asidluleke lapho ngithe ngizobe ngichaza insimbi ngikhulume ngeindawo ekhona eyisebenza ngoJuly kwabheka bezayo bheka bezayo ila kulele khona abangasekho emhlabeni ila kuye ngezulu esiqondile kumuntu isemathuneni manje ibiza ngobheka bezayo la ngoba ila kulindelwa khona bezayo enye indawo ekhona futhi esebenzayo isenkanyezini kulapho kwavela khona ukuthi umNazaretha abuyelela ngo1910 la kubeka khona la kubeka khona lokhozi ila lenkanyezi ekuthiwa yayibonakala ngo1909 eyagciniwe le khona namhlanje kubekwa amatshe umudlula ngomain road lo M25 eNanda uphosa amehlo ngaphesheya lapha ekuphakameni abantu bake baxaka ukuthi abanye baze bathi ithunel kaShembe le ilabe kwakhona bathi ilabe kwakhona inkanyezi leya lapho khona kwashaba isoyila sezulwini lokuza kaShembe yes eke ngichaza indawo ke zokuhlala uma amaNazaretha ehleze emzini wasekuphakameni ahlala ngokwehlukana ngokwezindla zawo kunjalo la ukhona awubonakala usuhleli nomama awubona usuhleli nezintombi inhlalo suthi ihlala endaweni okuthiwa isekama kuhlala umuntu oyinhla isuthi kuphela
akuvumeleki umuntu oyinkosikazi noma inkosazane angene akangeni unkosikazi njoba kumhlangano nje akangene kama uma ngaphandle alindele kuqhamuka umuntu bese kamanye zomhlongo wasenhlangakazi izingane ziyamfuna namhlanje uthola abantu benabile bekwama train benabile uthola unabe endlini kamfundisi akuwona uJuly lo unabe endlini kamvangeli akuwona uJuly lo unabe endlini kamshumayeli akuwona uJuly awukho kuJuly uJuly wasekuphakameni ugcina imithetho eyashaya ushembe kaJuly eyishaya iphakameni avumelekile umuntu oyinkosikazi noma inkosana engene khona amakhosazane ahlala endaweni ekuthiwa kusesipholi lapho kuhlala umuntu oyinkosazane kuphela akuvumelekile umuntu oyinhlayisuthi noma ongumama angene ngisho umama wakhe akangeni esipholi akangeni ngaphakathi amakhosikazi mama ahlala endaweni ekuthiwa isejamengweni noma emadokodweni lapho kuhlala khona omama nezingane ezingamashesha kungena akuvumelekile kuba umuntu oyinhlayisuthi noma inkosazane angene uma kunesidingo sokuba inkosazane iye ejamangweni ihamba ngomthetho kamphathi wamakhosazane banabakhuzi kunokapteni bakhona kunokapteni lama amakhosazane anomphathi yena kapteni yena kapteni wawo unkosazane mayiya ngale njokumhlangano iyacela ngicela ukuya kobona uma ngale emadokodweni iyakubantu besimame hayi ingayi nasenhlayisuthi emadodeni ayivumelekile kwakuthinta ke nje lapho awuthinti nje lapho awumi nomfana emhlanganweni awumi nanobaba wakho ngeke ngayichaza sesichazile kaJuly eke ngichazele ensimbi sengiyikhohlile ensimbi lapha eginyezini lapha ke le ensimbi ngelinye ilanga uma ngaphonsisi isasa soxoshwe ensimbini angisathi muphi lo nyaka engaxoshwa ngawo saxoshwa thina xoshwa umkhokheli sibanjiwe njalo uma lapha la kushwa khona insimbi insimbi ke iqala kanje nifike nihlale kuqala kunokapteni wenu nani ensimbini okuyena oniholayo kuyangiza kube inkosazana kwenzeke kube umfana uyahamba ayela kukhala khona insimbi ayolanda ilantela nensimbi ebese eshaya insimbi kenxe uyakhuphuka ngomgwaqo uzonilanda nina nihleli nihlalele lapha nihleli nibheke sasihlala ke thina angithi sasigangile sasihlala ke silengise inyawo emgwaqweni sichakise imoto nansi yami silini bayakwakhala lensimbi phela indaba okuchakisa imoto sesolandela ngemumva ke kenxe insimbi sehla naye imande kuya kokhala insimbi ikhaleke insimbi siyasho ke Nkosi busisa ukuphakama kanye nabaphakathi kwawo Nkosi busisa ukuphakama kanye nabaphakathi sengikhohle ukuthi kwakushiwo kangaki kodwa ngiyonitholela ngesonto zobe ngathi kwakushiwo kangaki sasi kusho ke kuze kushaya isikhathi ke iyothi misibele ince senithi amen maniphuma lapho niphuma ke seniyalana kuthiwa iseginye ezinye khona seniyothandaza khona nifika khona nangumkhokheli maningena kumkhokheli kunesisho sakhona Inkosi ibusisa ukungena kamani imfica phakathi kodwa nithini inkosi ayibusisa ukungena kama ebese ekhuluma ke ethi akuhlatshelelweke mhlambe kwesinye isikhathi uzothi eqala nje bebheka ukuthi bakamile nabantu enkonzweni bagezile nobuka inhlakahla umuntu ohlakahla luyasho uswazi sifundiswa ukuyiphatha kwengane yeNazaretha i-order le ukufundisa zibe ne-order ukuqala nje lapha emnganeni ukufundise nje indaba ye-order njengoba kwakwenziwa ezikoleni akusenziwa manje emthandazweni kwakiwe emthandazweni ubheka insini excuse me kumiwe ngolayini straight show left right kufundiswa nje i-order izinto zihambe ngohlelo
kunjalo ke nala bengifuna ukuchaza ukuthi insimbi le yenzani kuthi ngelinye ilanga ke siyoshaya yona insimbi sesiyayidansela manje oh yeah ngomthetho kuthiwa Nkosi busisu kuphakama ithi nce kanye naba phakathi kwabo thina sesinethu iriddim manje sishaya ngayo isiqi sethu ko awubuseso kuphakama kanye awuna lo awu ongekho ngoba la sitshela amazwi azolalelwa ingilozi ukuthi kushiwo kanjani then ishayiso kamshunqeni thina sesenzodlala mshunqisi sesenza leyo nto nikuthatha into kaShembe manje hayi thina sesiyayitona manje sathi mase sibuyele emumva nje uma sikhuphuka isango lenkosi elingena endlini emhlophe lingaka right thina siyakhuphuka siyeginyezinye sathi masithi nje thushi yaqhamuka into yasezulwini yaqhamuka kwathuka nombani saguqa masiguqa mokuqhamuka inkosi ngisho noma kuthiwa wenzani noma uthi ujahe kanjani usulate uyaguqa awugijimi mawususuka kuyona futhi uyakhokhoba ukhombisa ukuhlonipha umbuzo wokuqala yini leni yenza lapha kwathi ubani uzophendulana uzophendula bani niyazi ukuthi nenzani manishaya insimbi ayikho nothi baba thuli state du wonke umuntu useyacabanga ukuthi kungenzeka yini ukuthi uyiphethe imvubu yakhe kungenzeka ukuthi uzocaca ibhande mhlambe ngoba siyezwa kuthiwa ukahambe nemvubu ebheke igange ngelinye ilanga mefuna ukuyiqondisa kodwa ke ningakhohlwa uma uke washawe ekuphakameni awuphindi ulungu nginitshela ngendaba sekuphakameni uma uke washawa ngoba isikhathi ushawa ingilozi sezikubona ushawa bese ibhala ukuthi wena umuntu ongcolile umuntu washawa ekuphakameni bonke abalungu omunye uyasangana omunye izinto zakhe ayiqondi kanti washawa wona ekuphakameni kufana namantombazane atholakala ashawa ebanjwa izimkhubo ekuphakameni nabafana abasha akujwayele ngiyafisa ukuthi ngibatshela abantu ukuthi uma kungenzeka ukuthi ingane yakho uyibone ungasahambi kahle kanti yakashawe ekuphakameni akuhambe uyobuza ukuthi kwenziwa njani umuntu mashawe ekuphakameni bokusiza mhlanga nendaba yokuthi umfundisi awuqedela ithi inkosi mase siqedile ithi uma nizoshaya lensimbi kwakuyintambama ithi wanisha intambama nje benizomema ingilozi ezigada umuzi wasekuphakameni nemizi yamaNazaretha yonke ukuthi selishonile ilanga seyingahamba ziyogada imizi yamaNazaretha benizotshela ekade isebenza emini igade imizi igade abasemsebenzini zigade yonke indawo zigade abaseyikoleni ingilozi othi uma ukuthi Shembe bese yinyakaza zitshelwa izingane zensimbi kusho ukuthi la iyona clock ziclock card zishintsha ama-shift izingane bezinkosi busiphakama uthi ke benizokwenza lokho uthi ningaphinde nigange sathi sifika ngaphakathi niyafundiswa manje ukuthi uyazi lento sifundiswa umphathi wo-principal ukuthi asifundiswa na umhloli sifundiswa umdala wasezulu ngoba kwakhona apha ensimbini anikaze nitshela ukuthi nenzani emthethweni la akaze asitshele umkhokheli sinenhlanhla ngokona nabuyiswa sabuyiswa kona sithola ulwazi angikhombula ukuthi bakhona abantu abanenhlanhla okuzotshelwa inkosi ngangikhona sithe sifika ngaphakathi yayisiceba inkosazane yayishaya insimbi sengikhwela yango yakabani wayicabile yelo mntwana emnyamana ngicathe emveni kwakhe kwangena usifungo emveni kwakhe uthi lo mntwana uthi ma abafana bagangile ubaba kade sithethiswa abafana bebeganga asukuma uLinette umkhokheli wethu lo uLinette wathi qhaqhazelisa isandla noswakhe abantu laba bafana kuthiwa kade beganga ngixoxa indaba sekuphakameni ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi yinhle kanjani into esayibonayo base bekhondwa ilewo nalo sakhondwa sonke but nina
ku-23 anisavumelekile la u-23 ke inhlangano yabesilisa kanti anisavumelekile ukuze insimbini senikhulile hambani nanixoshwa sasixoshwa njalo sasho kodwa kanje ukuthi hambani niye ehlathini nyanikeza ukuthi suka ntambani yephi senibadala hambani ke manje ku-23 sahamba ke saqala saya ku-23 bengithi ngisakule mfundisi kade ukuyona yokuthi njoba kuze uJuly bese abazali baye emhlanganweni noma abayile emhlanganweni bayasebenza bese ethi ayi engane kuvalwe izikole ziyahlupha ngcono zihambe ziyohlala emhlanganweni uthi aziyokwenzana emhlanganweni ngoba uyazi ukuthi iyahlupha izofika yenze njani lapha ngoba ixaka wena ekhaya uyidudulele emhlanganweni uthi wena kungcono asigebengu sakho uyasazi singcono uma sisemhlanganweni isigebengu uyasazi sesikuphunyukile wena mhlawumbe sesiyabhema hayi ukuthi Sambothi uzosibika ngoba phela ngcono uhamba naso ngoba usehluphile lo muntu ubaba nangu uyahluka uyosibeka ukuthi manje uthi usibalekisela labangani baso la elokishini esesiqale mhlawumbe ugwayi noma ukwenzani nazo uyosibeka lapha siyofundisa ezinye ingane nalo munye uza nesakhe bese ifike ihlangana la bese ifike ifaka umoya futhi obugebengu kwezinye ingane bese kuzothiwani ke hey ingane zamaNazaretha zehlaza hey ingane zamaNazaretha ngiyibone zenza ukuthi dudulwe igebengu wathatha isigebengu sakho usiselana ngcono sihlale la ekhaya nokuthi siyokona lapha eke ngikhulumele indaba yokwanda ubugebengu ukwanda ngoba uxega umthetho kuqala bayiphuthishela emhlanganweni nje ngoba kuxega umthetho bokuthi mayingane emike yabantu ayona ekuphakameni kuqonde ngoba apha abazali bakho ubiza usesontweni umama wasendaweni ukuthi ubaba wasendaweni ukuthi siyabacela bacelwa la ngaphandle ngasendaweni ukuthi kuchaza indawo befika khona siyacela nambe nothatha umthwalo wenu imbuyele ekhaya hey uma kuganga ingane siyacela ithatha umthwalo wenu nibuyele ekhaya manje ingane izosaba ukuganga lapha ngoba lento izothinta izithinte ngisho umzali namhlanje ingane sikibanjwe iganga amaphoyisa ayiphonsa uswazi ebese ayidedela umzali akazi ingane adiganga kuqala kufanele wena kufana nephoyisa emgaqweni makuthiwa libambe isigebengu bese lishayela isidedela futhi ingayiko sibopha uthi lo muntu uzolunga kanjani lo muntu engaboshiwe uzophunyuka laphindele kuyona lento ekade yenza asikhulume yonke asiphakameni ubengekho umuntu ngesabatho okufanele ahlale edokodweni kunamaphoyisa akhishwa hamba ngqengozo emadokodweni otholakala idokodo kukhona umuntu phakathi ngangokuthi okungenani abantu bezomnyashawukhiye mesosontweni mhlamba akaphilile umuntu ongaphakathi bengaphilile ulungile kuzobona into akaphilile kushawukhiye ngaphakathi imithi yodokotela ngikhulume lento yabhlungu imithi yodokotela uma uke wabanjwa naye edokodweni phumile ukhona lo mthetho wabanjwa naye edokodweni uphumile ingane ke kufanele zibe sesontweni zingayikodlala azibe sesontweni ingane mhlawumbe ngiqedile ngalento engiyichazayo manje hayi mfundisi sengifuna ukungena eBhayibhelini singakangena eBhayibhelini ngikhumbuza umlalelo olalela ukuthi ulalele inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni isikhathi manje sithi 8 minutes to 5 ekseni uzokwazi futhi ukuthi usilandele lapha ku Facebook page ethi sikhumbule kuphakameni noma usibheke ku Facebook page ethi inanda 88.4 FM inanda 88.4 FM website www.inandafm.co.za uzothola lapho uma ungenayo inanda FM la ukhona noma uzoya endaweni engenayo inanda FM ubohlala ucuphile ngeapp efonini ukuze ikwazi ukuthi la ukhona uyithola inanda FM ukwazi ukuthi uthole uhlelo sikhumbule kuphakameni namhlanje sibheka kakhulu
umhlangano lo esiubiza ngalenyanga ku2 July ukuthi yini enziwayo yini engenziwa yini eyayenzeka esingasayiboni namhlanje iqedwe yini le ngoba uJuly wasekuphakameni sikhuluma ngemthetho yasekuphakameni uma izinto engasabonakala mhlambe khona abazosithumela lapha ku WhatsApp ikhona inamba ethi 068 764 9969 068 764 9969 mhlambe khona umuntu ozosichazela ukuthi njengoba sekunjena sithi nezingane ziyahlupha sekwenzeka kanjani nathi mhlambe khona la siboshayise khona kwenziwa yini lokho kungalungiswa kanjani mhlambe khona nona nesolution usikwazi lokho khona mhlambe uzoqhamuka nesolution asiqhubeke mfundisi asiqhubeke engiqale ngithi hlabelelo sisakubona kuphakama sakubona Judiya ubabo ke abafowenu abebethunyelwe kuwe babalekile bakushiya bexoshwa ukungcwele akunge sabona kuphakama sakubona Judiya ubingelele ukuphakama kuqala ngoba kuJuly wayesethi kambe siye Judiya ngobani ngo-October awukwazi ukushintsha kufanele umuse emhlanganweni noma ngakuthiwa nina nisayi Judiya kodwa ugcina imithetho yamaphi yaseJudiya yaseJudiya mawungayanga eJudiya ngo-October ngenxa yokuhlukana mawungayanga ekuphakameni ngoJuly gcina imithetho kodwa yasekuphakameni uhambe ngendlela yasekuphakameni ngomthetho bokufanele sizama ukuthi zonke le igodle ezikhona ekuphakameni ukuze sibonakale sikuJuly ngomphefumulo silinde ukuthi sikuJuly siqhubekeke masango okuphakama phakamani singene sizahlulekele nathi kwanjengabanye asazi noma sowina njengoba singena sizocela nathi ukuzama ukuthi ezahlukene sizozama nathi njengabanye wozani siye kuphakameni makabonge lo ozayo kuphakameni Jehova ungakushiya ukuphakama kuzungeze wena Nkosi amacala omani Jehova ungakushiya ukuphakama kuzungeze amacala omani namasango khona mane kuzungeze wena Nkosi amacala omani yini into sokwemhlanganweni sokhuluma uma siqedwe kodwa ngizokufunda manje umbuzo omkhulu lo yini inhloso yokwemhlanganweni siyokwenzana emhlanganweni siyobona abangani lithini iBhayibheli siyohlangana nobani sihlanganisa amathenda siyoswenka 23:9 Deuteronomy lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho wozigcina kukho konke okubi muthi usekama uchaza ukuthi uma usemlindweni usenkambini yokulinda ikama uchaza inkambi yokulinda kuthiwa kuphakameni ke nisuke nisekamu nonke amakhosikazi asekamu lawo amadoda asekamu lawo amakhosikazi asekamu lawo nonke nisenkambini nizolinda kuthiwani ke manje wozigcina kukho konke okubi kuthiwa ungakwenzi nokugodwa okubi asifundeke uma ekhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukile ngenxa yokumehlela ebusuku uyakuphumela ngaphandle kwekamu angangeni phakathi kwekamu uma kukhona ke obe nephupho elimbi mokuthiwa khona umehlele kukhulunywa ukuthi mhlambe uphuphe ngoba kuJuly nje siyalinda awusuweli isilili uma kwenzekile wena waphupha usesililini waphupha unomuntu wazi wayingcolisa noma ungayingcolisanga kodwa waphupha usesililini phumela ngaphandle uhambe uyogeza kuyothi mase kushonila ngongena angikuchaze lokho bungaze ugeze ngoba uphuphile uma uke ucelile wahamba wayendlalile indoda wahamba wayephoyizini kufanele mawusubusa uzongena ekampa ufika ucela amanzi wehlele phansi esitinini esibovu la khona izindlu zokugeza ufika ugeza manje ungene ehlayisutini ngoba kade wohabula umoya womama ngani la qhamuka khona ubugeza kuqala umthetho wekuphakameni lo asifundeke 11 kepha ngakusihlwa uyakugeza ngamanzi nanxa selishonile ilanga uyakungena ekampa mhlamba asingathi mfundisi ubugeza sithi uyageza bazoze bathi owathi umhlongo akusagezwa kwakugezwa bazoze babhambanisa inkulumo khona abantu abakwazi ukushintsha inkulumo sagezwa
kodwa phela kufanele kusho ukuthi kuyagezwa uma ukade kusemadodeni ukuthi asisagezi ukuhlubuka okwethu lokho kwesingathi ukuthi umhlongo wathi ukade nje waya ngale ucelile njalo hayi ukuthi vele uye nje usuthi ngizogeza uyacela ukuya khona noma ngathi umfundisi noma ngathi umshumayeli noma ngathi umvangeli uma uya ngasemakhosikazi uyacela ucela kubani enhlanganweni khona umphathi khona abafundisi umdidiyeli wabantu bonke kunomphathi omdidiyeli ekufakameni kwakukhona umkhizi wawuke umfundisi ukwenzelana ukuthi ngoba uphethe umkhuzi weyinsizwa kepha ngakusihlwa selishonile ilanga uyakubuya ungene ekampa makube khona indawo yangaphandle kwekama lapho uyakuphumela khona ukuya ngaphandle khona ngetoilet uthi akube khona itoilet ungaveli ubeke nje noma imaphi ngobani ube nesimbo ezikhalini zakho kuyakuthi lapho uya ngaphandle umbe ngaso ubuye usibekele okuphimile kuwe kuthiwa ke mawade uhamba uyoyikhulula ungashiyi nje inyoni imile ibheke phezulu imba abephatha lamageja wabone abehlale khona la noma kiwe emhlanganweni wabone vela la boshele emacansini wabone igeja elifishane lifakiwe la livele ecansini manje awusaliboni leligeja sesihlomisa abantu abasebenza ngensimbi nanku umsebenzi ngabe niphinde niyawenza bakha amageja lamafishane ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekamu ukukwephula nokunikela izitha zakho phambi kwakho ngalokho ikamu lakho liyakuba indawo engcwele ukuba angaboni into engcolile nansi indaba lapha siyakhona siyakobika izitha zethu kuthiwa ke mesibika izitha zethu usuku nosuku sila awumathi ufika ngesikhathi sino wakho kuthiwa uJehova uyahamba phakathi kwekamu ukukwephula izitheni zakho sokuyihola lesihlanu siyabonga mfundisi masibuya ngale sizobe sesiqhubeka nayo nanda 88.4 FM lesikuyona uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi JS Mhlongo siyabuya sikhumbule kuphakameni uhlelo sikulona njengamanje lapho khona isikhathi sithi 5 minutes past 5 ekseni sesingene ehoreni lokugcina lo hlelo ungasithinta lapha ya ku WhatsApp 0687649969 avuka ubuse nabanye ucheck la ku WhatsApp ukuthi hey sivukile nje nabase groupini yethu lapha ya ethi sikhumbule kuphakameni ku WhatsApp ngiyambona ubabuhlongwane hayi uyasho ukuthi uvukile ukhona hawe yabona ke njengoba nje efake lapha ya ubabuhlongwane nangu no Brian Hlophe uwanda Hlophe uthi siyabonga sivukile amen ziyasho insizwe ezivukile isifungo sokuthi sibabambanga babe nenhlahla kunzima ukuvuka kuyabantu isebusika kodwa noma kusehlobo nje kube khona nje into ekuthi ibambabambe ungavuki kodwa ke nampa bavukile ke namhlanje nanda 88.4 FM uzosithola lapha ku Facebook page inanda 88.4 FM uzithola ku Facebook page isikhumbule kuphakameni uzosithola lapho ukwazi ukuthi ushare nakhona futhi umyalezo igroup ke nje wasisho ikhona kasikhumbule kuphakameni evuleleke nje wonke umuntu omlaleli walolu hlelo othandayo ukuthi abe khona sithi makupartner insuku mhlambe sisuke siyixoxela nje sibuyekeza nesikhuluma okunye mhlawumbe ukusalile la ohlelweni umuntu uzokhumbula esekhumbula bese buza lapha ya egroupini noma abeka umbono naye ukuthi cha nakho mina engakuthola engakuzwa ukukhulunywa la abadala bathi siyacecisana lapha ya hayi ukuthi kusuke kufana nala emsakazweni ukuthi kuhleli mina nomfundi sisuke sesihlangene egroupini nalo eqhamuka nokuthi mina ngezwe kuthiwa asiqhubeke mfundisi isikhathi phela ukuthi sikhona ekubona sakho ngiyacabanga ukuthi ngifunde ezinye zeyinkonzo
zika July zenkosi ilanga sithi isihloko sakhona nina ningabantu abakhethiwe ezulwini incwadi lena intshumayelo zenkosi ilanga ebhalwe advocate Mnyanda. Yes, ngicabanga ukufunda leyo ncwadi kodwa ngiyafisa sazi ukuthi uma siya kuJuly uma sesisemzini kaNkuluNkulu izingilosi ziyazulazula egcikeni zizula zenzani ukusinqobela izitha zethu. Kuthiwa ke mangabikho ukungcola uma ufica kukhona ingane noma uthi uhamba nangane ufica kukhona ingane ingcolisile egcikeni ngesikhathi udlula lokungcola okubekwe ingane ingilozi egadela okungcola imiyekile umnikazi wayo noma ke ingane encane kodwa siyigadile igadi ukuthi ezinye ezizayo zinganyatheli lokungcola. Wena mukudlula ungakususi umuntu oqala oseneqala ubani wena ngoba semzini kaNkuluNkulu akekho umuntu olungisa into yakhe kuphela silungisa umuzi kaNkuluNkulu. Mina ngibona ukungcola ngakiyeka icala lami ngoba mhlambe lokungcola kubekela ukuthi kususe usizi lwakho. Ngakhuluma ngelilanga indaba kaMangubane wakashozi ola emachobeni ngithiwa imshumayeli ushozi la emachobeni ngase Drywood. uMangubane wengabathola abantwana intombi yasemkhambathini anowabalalela abantwana bami wengabathola abantu ngikhuluma ngokungcola emzini kaNkuluNkulu uma kuumhlangano noma kuyinini nje. Uthi uMangubane ke wedle uzolinda engabathola abantwana wagcina umkhokheli lo Mangubane. Uthi wahlala isikhathi eside kuphameni kuthe ngelinye ilanga ephuma endlini yesonto kunama stepisi musuphuma ekuphakameni njalo sikhumbule ekuphakameni. Uthi utheme ephuma wabona kukhona into echithekele esamhlanzo ichithekile stepisini. Uthi bayeqa abantu uthi ayeqe naye ahambe baphuma esontweni. Utheme efika endlini wabanje ubuthonga nobuncane umbamba lobuthongo bese kufika izwi lithi Mangubane befikile uNkulunkulu wasekuphakameni ekulethela ingane. Lo kakungcola ukubona ezitepisini endlini yesonto wakushiya ikona ukuvimba ingane yakho ukuba ukususile beyizosuka yonke into evimba ingane yakho. Uthi ngathatha ithawule elisha uthi ngagijima ngibuyele emumva ngibuyele kuyoklina lento uthi ngenhlanhla abantu uthi kwaba isikhathi esincane ngifikile endlini ngivele wafika ubuthongo. Mhlawumbe wena uzoba naleyo nhlanhla Thoko kungathathi ngisho iminute ngoba uthi wahlangana nabantu besaphuma ngoba bokhanjwa endleleni eyodwa amakhosikazi amadoda ayikama kusema crossing kwakumnandi kuphakameni namanje kusemnandi futhi bangicabanga kusema crossing kune cross kunomshumayeli unene uyirobot ufika manini madoda kuhelezani kudlula amakhosikazi abantu manini makhosikazi kudlula amadoda ayikama amadoda awayi emadokodweni amakhosikazi kuhlangana tuzo zeparadise uvimbe la eparadise uthi wagijima wafica abantu besaphuma endlini yesonto uthi wathi mefika khona uthi wafika wayisula lento uthi wayithatha uthi ngabuya nayo ngayendlini khona kuungcolo onjalo uthi ngabuya nelithawula uthi kuthe ebusuku ngalolo suku sengilele uthi ngabona kwehla ubasket omuhle kwehla phezulu uthi wehla lo basket uthi ngithemba ngiyaqala uthi kunengane entombazane uthi kwathiwa le ngane yentombazane yakho ke ngeke isafa njengezinye uthi ngathi lokungcola lokho obekhula ngcola angakushiyanga into nento oyibona lapha izofuna isindo sakho uzohlangana nomuntu akuthuke uphendule kanti uzohlola ngithi cishe ifane nekaNkosazana uKekane nobaba mkhulu uKekane owafika uthi kwakhona phambili kuyona July ubaba mkhulu afika ama wathi Kekane ozala mefika uKekane wathi buthana manje uyabona yindle
uke kanti wahamba uthatha isitsha sokubutha lento komunye umama uthe emebheka le ubaba omkhulu wayibuthela yena indle wayibutha ngesandla ubona mase kufika isikhathi sakhe sokuhamba emhlabeni kekani ungakhohlwa lendle wangibambisa yona namanje sangingcolisile ezandleni nenhlanhla ngoba kwafica izandla zikababa omkhulu ingcolile uyamtshela wayomxhawula ngasiphi wahamba wayobika kwathi wanikela uhlambulula izandla kababa omkhulu wakhipha imbuzi wanikela ngayo wahlala insukwana ke wafika usuku lokuhamba emhlabeni wayihambela ukhekani lento ukuthi ngaloko engingabaza mangibona ububi ngithi ngizotshela yakuthi ngizoyisusa mina ngithi ngisazotshela obani noma obani umsebenzi wabo loyo kanti le izosiza mina into oyidingile cishe ukuthi imbozo eyilobubo obubonayo uma ubona umuntu ekuphoxa phakathi komuzi kaNkuluNkulu musumphendula enye into leyo mfundisi ebalekile bake bayikhulume nabanye ngiyakhumbula nothi ngiladwala ukuyikhuluma lento ethi umuntu bayikubiza ngayo njengani uyayibona ukuthi ayiyona ucikwa yini wena ngoba uyayibona ukuthi ethi inkosi yasekuphakameni umula ekuphakameni akuthi umunyathelo umuntu engakaxolisi ukuthi ngiyaxolisa mfowethu awunyathelanga ngamabomu ngiyazi ukuthi bongaboni wena kuqala onyatheliwe angithi kuthiwa into ebalekile uma uphoqo umuntu noma njengakho lokhu kunyakutsheleka ukuthi wena owenze ovelelwe lesiga noma ophoxiwe noma onyathelekile ureacta kanjani kuleso simo akona ukuthi ukuthi uzosithatha kanjani ngikubeke kanjani isimo esikuvelele ngoba uzosithatha ngokuthukuthela noma uzosithatha ngokwehlisa umoya ikona ke lokho okukhombayo ukuthi wena uhlobo luni lomuntu ngoba uma kunalesimo futhi ngalendlela esifundiswa ngayo le oyishoyo umfundisi osifundisa yona ukuthi xolisa wena yasho njalo inkosi akabi into esiyenze esontweni mase ngingaphandle kwesonto nangaphandle nje angiyithathe lemfundiso angiyithathe iyona eyokushumayela okukhulu abathi abantu amaNazaretha abanye abantu uthi unyathelile ekuxoliselona yabo ngoba nangaphandle wenza iyona lento efundiswe ngaphakathi ithi ke indaba uJuly 1968 insuku angisazazi ngakini kodwa ngo1968 isihlabelelo kwabo 148 sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphungelihle makabonga uJehova namhla basabanjiwe abagcinelwe ubumnyama bakhululekile ababiziweyo makabonga uJehova siyazidinga ezokumbonga thina ababiziweyo sasabela simbonga odumiseka makabonga uJehova bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova eke ngicilela khona ubheka bezayo basuke bemenyezwa ukuthi bangene emzini oyingcwele abangaseke emhlabeni asikoduki nabo mase yakabheka bezayo siksobheka ukuthi abekhona abacinezelwe inhlabathi kuthiwa ke bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova sihlawulelwe siyakholwa obaba bethu bafendule avulekile amathuna abo makabonga uJehova kwase kuvula incwadi kaSamuel oqala isahluko 9 17 and 21 ithi ke lencwadi uSamuel esembonile uSawuli uJehova wathi kuye nangu umuntu engakhuluma ngaye kuwe ngathi lo uyakubusa abantu bami uSawuli wayesesondela kuSamuel esangweni wathi ake ungitshele ukuthi iphi indlu yomboni uSamuel waphendula uSawuli wathi yimi engingumboni khuphuka phambi kwami uye endaweni ephakemeyo ngoba niyakudla nami namuhla ekseni ngiyakunamukisa ngikutshele konke okusentizweni yakho 20 izimbongolo zakho ezinezinsuku ezintathu zilahlekile ungabheki inhliziyo yakho kuzo ngokuba zitholiwe ngokukabani konke okunqaneleyo kwaIsrael na akusiko kwakho nokwendlu yonke kayihlo na uSawuli waphendula wathi angisiye owakwaBenjamini yini owesincane
sezizwe zakwa-Israel na nomndeni wakithi omncane yini kuyo yonke imindeni yesizwe sakaBenjamini ukhulumelani kimi uyasola ukuthi awu akani mina ngiwasendlini encane konke lokhu wakhuluma kimi akazi ukuzokhethwa ngomthetho wabantu uzokhethwa ngefa lasezulwini ifa kodwa lasezulwini uSamuel 1 sahluko 10 verse 1 uSamuel wayesethatha umfumo wamafutha wamthela ekhanda lakhe wamanga wathi angithi uJehova ukugcobile ukuba ube ngumholi wefa lakhe ezinye zezincwadi lezi ezikhomba ukuthi ubuholi buba yifa kodwa hayi lo mthetho wabantu lo mthetho kaNkuluNkulu ifa lesithembiso uManazaretha indaba enkulu kakhulu kunezindaba ezake zakhulunywa emhlabeni mhlawumbe umuntu angayifanisa nendaba yabantwana bakaIsrayeli bephuma eGibhithe ngoba nabo babekulo lelizwe laseAfrika nalo leli Bhayibheli esilifundayo laphuma khona lapha eAfrika uMose umlobi walo akalithathanga emazweni aphesheya walithatha lapha ezweni lakithi wayengumpristi omkhulu waseGibhithe ekukhuleni kwakhe kwakungashiwo ukuthi ungumntwana wakwaIsrayeli kwakuthiwa ngowaseGibhithe amaGibhithe ke abantu abamnyama abafana nathi nje ekudabukeni kodwa kamva sebexubene kakhulu namaSulumane izinwele zabo sezimahashahasha asefani nezethu nobuso babo sebujikile baba mhlophe kodwa basekhona abamnyama nje kakhulu yibo ke eGibhithe abaqala lenkolo kaMose uMose ekuzalweni kwakhe wazalwa amaJuda base bemlahla unina noyise ngoba bebona ukuthi uzobulawa wayesecoshwa indodakazi yenkosi eGibhithe uFaro emthola emanzini emfuleni wakhuliswa indodakazi yakhe yasebukhosini waba ngumntwana wakhe wakhuliswa ngendlela yonke yamaGibhithe waba ngumpristi omkhulu wakhonza njengamaGibhithe wonke kodwa wayengakhohliwe ukuthi ungumJuda njengoba wayemhlophe efana namaJuda laba baseGibhithe babengalindele ukuthi uzohamba hambe abahlubuke base bemfundise bonke ubuqili bakhona kanti kwakuyindlela kaNkuluNkulu uthe mzukwane ephumayo khona namaJuda aseGibhithe eya lapho uNkulunkulu ayebayisa khona wase eziloba lezi zincwadi kusukela kuGenesis kuya encwadini kaDuteronomy imithetho yonke lapha ifana nemithetho yakithi kwaZulu nasemaXhoseni nakubeSuthu kanye nakwezinye izizwe ezimnyama imithetho kaMose ayihlukile kweyakithi uNkulunkulu into ayifundisa yona eyayingekho kithi ma-Afrika yiSabatha njengoba sibuthene nje lapha namuhla ngeSabatha kodwa ukusoka into yakithi thina ma-Afrika le ndaba yenuke eManazaretha injalo ihluke ngokuthi uMose wayifundisiwe uShembe wayengafundile ebhinqa kepha uNkulunkulu wahlala kuye semncane wamfundisa ngokuthanda kwakhe njengoba besho abaziyo indaba kaShembe ukuthi into yokuqala uNkulunkulu amfundisa yona ukuthandaza ekseni nantambama ekseni ngaphambi kokuba akhiphe inkomo nezimbuzi wamfundisa ukuthandaza athi Nkosi ngicela izinkomo zabazali bami zibuye ziphelele ntambama esebuya nazo athandaze sibayena athi Nkosi ngiyabonga inkomo zabazali bami zibuyile ziphelele angazi ukuthi bangaki phakathi kwethu abake bakucabanga ukuthandaza uma bekhipha inkomo ekseni noma sezibuya ntambama noma engaguqi esibayeni athandaze nje endlini athi Nkosi hamba neinkomo zami ngaleso sikhathi amasela ayengekho namhlanje maningi kakhulu uyadingeka lo mthandazo wezinkomo nezimbuzi nemali nento yonke nayo 1968 ayisekhona amasela antshontshe inkomo iqhubeka sesikuphakameni uma uphuma thandaza uthi Nkosi hamba neinkomo zabazali bami ufike uyigade emadlelweni mase ibuya ngiyabonga Nkosi uthi ngibuye nazo iphelele ngesikhathi ubonga ingilozi obonga kuyona iyasala ikade ebusuku ukuthi singajontshana sebusuku ngesabatha edlule ngikhulume ngabantu ababephethe abantwana bakaIsrayeli kuba bebeluse uBelshazari noyise uNebukadnezari
babekhethwe uNkulunkulu kuba balusa abantwana bakaIsrayeli babashaye ngoba base bemhlubukile uNkulunkulu wabo kwaIsrayeli. Kwahamba uBelshazari noyise babhenza bazibona bebakhulu ngoba izizwe zonke sebezinqobile base bethi uNkulunkulu osezulwini akekho. Na indaba khona indaba bengizoyixoxa manje ukube ngifunda la yomuntu owasho njalo. uNkulunkulu osezulwini akekho. uNkulunkulu okhona izithomba ababezikhonza nemithi ababeze lapha ngayo. Lokhu kokuthi khona uNkulunkulu ezulwini akukho, nokuthi khona izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu akukho. Babenziwa ubuhle bobumnandi bombuso. Ngase ngibuya ke ngeza kithina basekuphakameni. Abantu abaningi sebeqalile ukuyithanda lenkonzo kaShembe. Uhulumeni uyayithanda lenkonzo ngoba ayinamsindo, ngoba namakhosi amaningi akhona phakathi kwethu. Inkosi yokuqala yangena lapha ekuphakameni ingonyama uSolomon kaDinuzulu. Kwase kuba inkosi yaseMaqadini mandla kayise, walandelwa indodana yakhe uNdodembi. Namuhla kukhona indodana kaNdodembi uMzonjani, umzukulu kaMandla kayise, naye oye eze lapha ekuphakameni ezokhonza akhonzele izwe lakhe namakhosi akubo. Namhla isikhathi esikuso sibi, sisesikhathini sokuboshwa, sokushawa nokuthukwa ngobuNazaretha. Abanye abantu bake bangithuke bathi nguSathane, bathi ngiyinja. Ngesinye isikhathi kwafika umuntu wesifazane lapha kimi wathi, baba ngizovuma isono. Ngathi sono sini na? Wathi lapha enhlizweni yami kugcwele inhlamba, ngithi uma ngikubuka njalo kuthi angikwethuke ngayo yonke into ekhona emhlabeni. KwakungumNazaretha le ntombazane. Ngathi mina kulungile, ungangethuka ugcine lapho uthanda khona, noma ukhwela phezulu kwendlu uthuke bonke abantu. Ngambuza ukuthi kwaqala nini? Wathi kade kwaqala kodwa kunciphi. Yahlala yagana le ntombazane. Akuzange kungihluphe lokho, kwangijabulisa, ngathokoza ngoba ngiyazi ukuthi ukwethuka kuyamenza umuntu akhumbule uNkulunkulu, kuyamenza umuntu acabange ukuthi uyahamba emhlabeni. Kodwa ke le ntombazane yayinomoya omubi, yayinedimoni lokuhlubuka, yangenwa idimoni lobufebe. Emveni kwalokho yangena ezintweni eziningi ezimbi. Ngisho njalo ngesabatha edlule ngathi nathi sesikhathini esibi sinomcabango ukuthi zonke izinto zinhle. Abafundisi bangenwa umcabango ukuthi isikhathi esihle lesi sokudla iminikelo yamabandla abo. Angiphindile. Abafundisi bangenwa umcabango ukuthi isikhathi esihle lesi sokudla iminikelo yamabandla abo, bakhuluphale nezingane zabo. Yiso-ke isikhathi esafikela uBelshazari inkosi yaseBhabhiloni. Wangena umcabango wokudakwa. uNkulunkulu wayesemshaya ngokusobala. Ngelinye ilanga kwavela isandla salobodongeni sathi, uNkulunkulu ubalile wonke umbuso wakho nokuhamba kwakho nezinkomo zakho nezimali zakho nabafazi bakho, ukubekile esikaleni wakufumana ulula. Wachitheka umbuso waseBhabheli ngoba esekhohliwe uNkulunkulu. Kwakuyinkosi eyakhohlwa uNkulunkulu nezinduna zawo zakhohlwa. Namhla ngifunde incwadi yomuntu owayekhethiwe uNkulunkulu. Lo muntu ngimthanda ngoba wayekhethiwe njengami nje. Nani ningabantu abakhethiwe. Ingoma esivule ngayo ithi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphungelile. Hlabele 148. Usho njalo umfundisi uNene enkonzweni yasekuseni. Uthi uNkulunkulu wasibiza singelutho. Namuhla sikakabi lutho, siyinto nje uma uNkulunkulu ethanda. Kodwa ngokwethu asilutho. Siyinto uma uNkulunkulu ethanda, kodwa ngokwethu asilutho. Incwadi yabaseRoma 9:13-18. Njengalokho kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda kepha Esau ngamzonda. Ngakho ke siyakuthini na? Ukhona yena ungalungi uNkulunkulu na? Qhana kanye. Ngokuba kuMose uthi ngizamhawukela engimhawukelayo, ngimzwele engimzwelayo. Ngakho kakuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu, kodwa kuya ngokuhawukela. Ngokuba umbhalo uthi uFaro ngamphakamisela kona lokho ukuba ngibonakalisa amandla ami kuwe nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngakho
uhawukela lowo athanda umhawukela amenze likhuni lowo athanda ukumenza likhuni ngiyayithanda leka 17 ngokuba umbhalo uthi uFaro ngamphakamisela ngona uMose mehamba eya kuFaro ukuba uMose wathi efika kuFaro wayemthela phansi wezethu uMose ngifiti nginamandla kodwa uNkulunkulu wamenza likhuni wazi wabona uMose manje ngiyabona ke manje ngiyamdinga ongithumileyo ngiyamdinga ongithumileyo wesememeza uNkulunkulu ukuhlupheka kokuphushela uNkulunkulu isikhathi uNkulunkulu ukakuhlole ukuthi umkhonza kangakanani akucindezele kaningi ngoba ziningi izimo ezazofika mawusheshe akuthi bhunga yonke into ukuzothi ngafika umkhemezelo uvela umphiki uthi hawu nakho kunetho usho liyakhemezela kusamathi impukani hawu ukhona nje uNkulunkulu kunethwa kanje usho ngamathi impukani manje angakuniki into efuna ukubona ukuthi mhla waficana nezimo ezimanga ngempela uzokwenza njani uzomkhumbula yini ngoba phela kusuke sekufika ucele kuyena namandla wacela kuyena maye mawuvele nje wakuthi bhu hawu konke lokhu mina okwami lokho uyabona ngijwayele ukuyifunda lencwadi ngikholisa ukuthi angizoyiqeda lenkulumo ngoba ube ukuthi angifakaze kuyona kunezinto ezibatshazwayo ezinkulu le ndoda ade ngikhuluma ngayo kuthiwa kwahamba yenza izinto yenza yonke into mithinta umuntu kwenzeka imangaliso kuthiwa wafika uNkulunkulu ngelinye ilanga kuyona wathi ngiyayazi imisebenzi yakho kuthiwa le ndoda yaphendula uNkulunkulu hayi mihle imisebenzi yakho wathi hawu ngcolile wena wathi hawu akanti abantu bayasinda akanti ishosho ziyasukuma akanti impumputho ziyabheka bathi hayi wena ungcolile wayesethi uNkulunkulu lalela ngizokutshela wena isono sakho sokuqala abantwana bakaNkulunkulu mebegibele e-altare beyonikela ubuka amathanga abafazi babantu uhale isono sokuqala naso leso uthi pho abantu basinda kanjani uthi hayi abantu abasindiswa wena uthi mina ngisindisa abantu bami ngoba ngibathanda wena unamnikelo ekusindeni kwabantu ngoba umuntu uthi mina uNkulunkulu engisindisa abantu ngoba mfundisi uthinta indaba enkulu abantu bake bacabanga ukuthi umuntu usindiswa umuntu cha noma ngingenzani uma uNkulunkulu ngine asithi nje nginabantu esengibathandazela nomunye yalela omunye nomunye yalela hamba kumhlongo ehamba kumhlongo bathandazele basinde ngempela uNkulunkulu akazogweba abantu ngezono zami abahluphekile uzohlala kumina ngingcolile nginjalo kodwa ahawukele labantu laba ngoba phela bona abanaqala uyabathanda labantu ukuthi mina sengenzani uzodila nami late ngake ngaxoxa indaba yenyanga yezulu ikhuluma ngendoda yaseKongo le eyayithandazela abantu eyayithi mayothandazela abantu eyiqala icela iniphu bese ishaya iniphu kuqala manje yashaya iniphu ke thandaza umuntu avuke manje ngisho kuthiwani kuyayisina abalandeli hey ithi mayiphuma nje ibonakala nemjiva yayo iphuma intazi imjiva abantu balandeleke ukuthi engabe uyaphi kusibani bani la yothandaza khona bayilandele ngemumva hayi iyongena kulowo muzi bama abantu bagcwala igceke iyofika isilindwe ngeniphu kade kuthunyiwa phela kuthiwa yiyolanda if iniphu kuthiwa nansi hayi bamnikeza hayi iniphu ayishayele ekhanda hayi bese yabona-ke isiguli lesi kuthiwa kaze usithandazele avela thandaze kube kanye avuka umuntu qinqo hayi izifike le ndaba inyanga yezulu balokho beyitshela abantu hey kunomuntu lapha yabona umfowenu lapha ekuphakameni hayi naye kuthiwa uyabasindisa abantu akayenza into enziwe usibani bani hayi inyanga yezulu uba lo muntu osenamandla adlula kaShembe hey ongela inyanga nami cha ngake ngawela impela ngayoyibuka le ndoda hayi ngave ngayibona impela hayi yafika indoda yafika yathi niphu ethandaza kwavuka umuntu hey bathi ngeke
kaze ke ngikubone manje na-ke uyabona ke abantu abasindiswa ile nivo uNkulunkulu usindisa abantu ngoba ebathanda hayi ukuthi amandla akho ithi inyanga yezulu ngase ngihamba ngikuphakameni ngiyoxoxela inkosi lendawo ukuthi hayi engathi uNkulunkulu usebenza nganye indlela engani uNkulunkulu akafuni utshwala kodwa mina ngibona umuntu othi ngaphambi kokuthi asindise umuntu aqala aphuza utshwala kanti uNkulunkulu usebenza kanjani uthi mayifika lapha uthi ngave ngayixoxela inkosi lendawo uthi niyayazi ke nezinyo lakho naliveni njalo uthi lavela ngalela uthi avele yahleka uthi athi hawu uma ngazwe loyo uthi asibambe isandla kanje ethi yambona lo muntu wakho lo kade umbona ethi uNkulunkulu umnika into engaka ethi ngaka uthi wabamba lemina yegcina le lapha phezulu wathi into engaka nje lamnike yona wathi into yakhe izophela khona manje thuthi umbuki hayi ithi nyangazi ngabotha inkosi ikhulunyisa ukuthi ayibonanga lento engiyibonile nebonwa abantu lapha enani iyayikhulumela nje yona ngoba ihleli la uthi kwagula intombazane komunye umuzi yaphinde yalandwa le ndoda awuthi yaphuma intaza nemjiva yayo ayi nampa abantu bayilandela ngoba abathe bebona ngayo nje intaza nemjiva ukuthi hayi ke iyokwenza imanga bese beyalandela bephuma abantu ngala nangala mayifika kulomuzi ifica hayi impela intombazane ibangwa nezibilele phansi ayathi icela inipho bayinikeza inipho ishayele ekhanda inipho yathi yathandaza vele yafa intombazane awu hey hayi kwaqama hayibo ufika umuntu ephila phela wena wathandaza waseyafa yathi hayi akulandwe enye inipho yalanda inipho futhi enye wayishayela ekhanda wathi yathandaza yangavuka intombazane wathi enye inipho hayi baqala abantu wathi hayi ngeke kanti uzowaphuza abe mangaki lamanipho hayi wathi hayi letheni esithathu bamnike esithathu wayishayela ekhanda wathi yathandaza yangavuka intombazane wathi hawu ngeke umvusi wathandaza lutho bamshaya bambulala abantu afaka njalo yaphela indaba yakhe ngobani uNkulunkulu usemkhombisile ukuthi akuyena usevele wagudluka kuyena wasale umuntu phaqa namanipha kanti uNkulunkulu uthanda labantu abasindayo abasindiswa wena basindiswa uNkulunkulu ngoba uyabahawukela amhawukelayo isho njalo lencwadi engifunde ngiqhubeka ngakho uMnazaretha ngithi nani nibiziwe njengoba uShembe esho ethi sisandinda entabeni anibizwanga ngoba nilungile noma nihlakaniphile kunabanye abahlakaniphile abasala abangabizwanga ephakameni kunabanye abangathandanga ukumbatha lengubo emhlophe uNkulunkulu wenza ngomsa wakhe wathatha abanye basala abanye endlini eyodwa bezalwa umfazi oyedwa ngakho uma silapha ekuphakameni sinjengalabo bantu engifunde ngaye uSawuli uNkulunkulu wamkhetha ukuba hola abantwana bakaIsrayeli wamkhetha wambusisa wamenza inkosi nani maNazaretha uNkulunkulu wanikhetha wanenza inhloko ezizweni ezimnyama nabamhlophe uma befuna uNkulunkulu baye beze lapha ekuphakameni bafika njalo abafundisi bamaluthela abamhlophe bezobhala okwenziwayo kodwa kukhulunywa la ngo Dr Becken uyena umfundisi omunye wabafundisi Dr Becken kodwa babhala okungaphandle kuphela okungaphakathi kimi abakuboni baye babuke amabala angaphandle bengakuboni okungaphakathi abaze bawubona lo moya okhona phakathi kwenu lo Sawuli waba inkosi yokuqala kaIsrayeli wayelusa izinkomo nezimbongolo zikayise ngelenye ilanga kwalahleka izimbongolo wayifuna zonke indawo kanti icebo likaNkulunkulu kuba amsondoze bahlangane uNkulunkulu unokhiye abaningi bokuvula inhliziyo yomuntu lapha kuSawuli wayivula ngeimbongolo walahlekelwa izimbongolo zikayise wayesehamba eyozifuna kanti uzohamba ahlangane noNkulunkulu baningi abeza kanjalo lapha kuphakameni umfundisi ungubane weza lapha elethe umfowabo wayegula kanti ubizwa uNkulunkulu umfowabo washona ungubane wayesekhonza lapha kuphakameni silapha ke eMnazaretha kanjalo ngokuthandwa uNkulunkulu silapha ngokubizwa ningangakoni ukuthanda kwenu nami ngeza kanjalo lapha kuphakameni ngokuthandwa abafowethu nodadewethu abakhona lapha beza kanjalo nabo ngokuthandwa uNkulunkulu abafowabo bakababa bezanga kuleli bandla
kanye nodadewabo. uSawule ke wazifuna izimbongolo waze wakhathala. Yayisithi inceku yakhe ayahamba nayo, ake siye kumuntu ongumboni mhlawumbe uzositshela ukuthi ziphi. Waqala wenqaba uSawule wagcina ivumile. Uma befika kumuntu wathi izimbongolo zitholiwe kade zafika ekhaya. Lo muntu wayesibizela uSawule eceleni emhlebela ethi wena uzoba inkosi. Yena lo muntu azobhula kuyena. Wena uzoba inkosi yaIsrael. Wathi Sawule, kanjani ngoba asicebile nje ekhaya asilutho. Wathi lo muntu uNkulunkulu uthi angikutshele ukuthi uzoba inkosi kwaphela. Ngakusasa uma sebehamba wayesembiza uSawule emgwaqweni ngasese wamthela ngamafutha ekhanda. Wathi ngiyakugcoba ukuba ube inkosi yaIsrael. Kuthiwa uSawule wayemuhle kakhulu. Kwakungekho umuntu omuhle kunaye phakathi kwabantwana bakaIsrayeli. Wayemude kunabo bonke abantu. Uma semgcobile uSawule wenza kahle, wahamba kahle ngendlela kaNkulunkulu, wanamathela kuye. Kodwa waqhubeka isikhashana kwathiwa kaye empini eyokula. Uthi ke lo mgcobile, hamba wenze iladi siyohlangana lapho, ngiyofika ngihlabe inkabi, ngichele nempi, uthola amandla okulwa, uyongilinda khona. Wahamba uSawule wayokwenza lokho, walakha iladi, wafuna izinkabi ezinhle ezizohlatshwa. Lo osemgcobilisweni kwase kuyindoda endala engasakwazi ukushesha. Wephuza ukufika, cishe kwaze kwaphela insuku ezimbili engafiki. Impi bese beyibona abazolwa naye siseduze. Wayesaba novalo ukuthi sizoze sihlaselwe ngabantu singathandazanga. Wayihlaba inkabi ngokuthanda kwakhe esezishisa eladini. Uma zisasha lezi nkabi kwase kuqhamuka le ndoda emgcobile. Wabuza ukuthi wenzani Sawule na? Wathi cha, ngibone labantu esilwa nabo sebeseduze. Ngabona ukuthi bazosihlasela singathandazanga. Wagcina lapho kuphela. uSawule wamphendula ngezwi elibuhlungu nangolaka olukhulu. Ake sibheke incwadi Samuel wokuqala 13:14, 13:11 no-14. Impi yamaFilisti. uSawule wathi wenzani na? uSawule wathi njengokuba ngabona ukuthi abantu bahlakazekile kimi nokuthi awufikanga ngesikhathi esimisiweyo nokuthi amaFilisti abuthene eMikimashi. Ngathi manje amaFilisti ayokwehlela kimi eGiligadi ngingakhulekanga. Ngase ngiziphoqa nganikela ngomnikelo wokushiswa. uSamuel wathi kuSawule, wenze ngobula, awugcinanga umyalelo kaJehova uNkulunkulu wakhe akuyala ngawo. Ngokuba uJehova ubesiyalile kuqinisa umbuso wakho kwaIsrayeli kuze kube phakade. Kepha manje umbuso wakho awukuqhubeka. uJehova usezifunele umuntu ngokwenhliziyo yakhe. uJehova ummisile abe ngumholi wabantu bakhe. Ngokuba ungagcinanga lokho uJehova kuyala ngakho. uSawule lapha watshelwa ukuthi umbuso wakhe ngeke usaqhubeka. uNkulunkulu usezifunele omunye umuntu amthandayo ukube abe inkosi. uDavid, uNkulunkulu wathi inkosi uDavid. uNkulunkulu wathi sengiyasola ukuthi ngikubekile inkosi ngoba kawufezanga izwi kaJehova. Nawo uSawule uNkulunkulu wayemthanda kakhulu njengani nje eNazaretha. Kodwa uSawule wahlubuka emthethweni kaNkulunkulu, wanikela umnikelo okwakufanele unikelwe abapristi. Wahlaba izinkabi ngokwakhe, wanikela ngazo, wahlubuka emazwini kaNkulunkulu. Eke ngime la. Le ndaba ngiyifundela into eyodwa. Sikhulume ngokuthi impempe yayiqhamuka enkosini. Ithi inkosi miqala lokonakala esikubonayo. Lencithakala esiyibonayo. Ithi abashumayeli bami engibabekayo bayafa. Abafundisi bami uyagcizelela bami engibabekayo bayafa. Uthi bonke engibabeke ekhundleni okwabami bayafa. Uthi sengibonile sengizonika amandla manje niyibekela abeni abathandwa yinina.
bathi abantu amen. Jabulani kuyibekela. Ujabula uzenzela. Nonganaki njalo. Yilo amen lo inkinga esivele susho unganakanga. Wabuza kuyona lenkonzo uma ngikhumbula lo amen wena uchaza ukuthini? Lo amen wena usho ukuthini? Ithi ke inkosi yasekuphakameni. Ithi niyobhala iphepha nilethe kumina. Ithi noma ngibona ukuthi lo nimbekayo imfele. Uthi ngiyakumemeza ngoba wenu. Uthi niyoyibonela nini ethempeleni esevusa umsila nimode silwane lesi. Enkonzweni eyilandelayo uthi ngoba senithanda ukuzenzela emveni kuthiwe amen mekhuluma ngalento uthi ngoba senithanda ukuzenzela imgidi niyoyikhipha ngokubona kwenu nibusise ngokubona kwenu nenkonzo niyoyiphatha ngokubona kwenu niyiqede ngokubona kwenu kwathiwa amen wahamba uNkulunkulu phakathi kwethu yendaba amen onganakwa so vele inkosi ikhulumile awuzwanga nokuthi thina no kwangekona unganaki kwakuhlubuka ukujabulela ukuthi khona into lenkolo sizoba sibe singazi isindo sayo lento sokuzoba yethu namhlanje impempe usethu umuntu sokuthi makugida omunye ulayini kuthiwa asishayelwa thina umuntu wakwenye indawo impempe sifuna ukushayela umuntu wethu akusayona ke umgidi kaNkuluNkulu ngoba lo sokuyumgidi weyigodi sokuyingoma ingakho sokukhona ukuthi sibahlulile osibanibani sithi siqambe sifike isibusiso sibe sesabelo wethu okwethi lo msindo obangwa abantu bejabulela isigida kahle ngesikhathi kuthiwa inkosi inibusise emgidini awuseka aseka isibusiso ngoba sagidela uNkulunkulu umgidi kaNkulunkulu unempempe ekhishwe inkosi unomuntu okhishwe inkosi olawula umgidi othi umeda kuphele manje namhlanje umphathi methi umgidi awuphele bakholoza abantu namhlanje umphathi ungena phakathi kalayini egidisa mase befuna ukumkhipha umphathi athi uyaphambili bayimuntu ngani ingoba akanikwanga umnikazi womgidi sokuyingoma sebeyamtshela nokumtshela sicela usifake nje kulayini busiyashiya senze okwethu baze basho senze okwethu ingakho sokukhona asebenza njengasemshadweni ukuthi kugidwa bebephethe amasako oswiti bathulele kubantu ingakho sokukhona abantu ukuthi kulayini bashaya amakhwele thatha izinto zangaphandle ezofakwa la ikhweli alishawa emzini kaNkuluNkulu njoba ikhweli lingashawa ngisho emzini womuntu namhlanje abantu sebengena emgidini bashaya amakhwele bahayize njengezangoma emgidini ngoba kuthiwa isihlabelelo sikaShemba siculwa ngekhwela manje la ileyo nto ke siyikhuluma sikhumbule kuphameni sikhumbule lokho sikhumbule ukuthi uthi ufisa ukuthi impempe ishawo umphathi uNtombela uthola inkosini kumfeka uthi ufisa ukuthi namhlanje iphathe umkhize weyinsizwa avela nganika umkhize weyinsizwa iniko umuntu ngoba kuqhamuka inkosazane iphethe ngesicipho jwaba unikeza ba hambe yonika usibanibani ushiwo ngegama umuntu namhlanje sizoyisola nini siye phambi kwamakhosi sonile abone umnikazi walokhamba ukuthi abantu abamsebayisola ngoba ukuyisola kwethu kuthi mzwane sihamba siye enkosini namhlanje abantu kufana naye ukuphakama lo angizwa abanye bekhuluma bethi osibanibani bathi babe khona ekuphakameni ngesikhathi sokuhlukana kwebandla uthi uyakhumbula ukuthi wayemaphi wayengekho lo muntu kodwa lapho la ekhona ngoba ufuna udumo lasemhlabeni mayiphethe inkonzo ukuthi wawukhona wena ngesikhathi kuhlukana ibandla uthola ziphi ibendlela sasikhona kodwa sishumayeli ngakasambe sitshela abantu lokho awukwazi ukushubayela ngentembi awukwazi ukushubayela ngentembi ukuthi wawukhona wena wawuyibambe ekhaleni uvula uphethe ukhiye lendi wawo uphethe kwakukhiye ungena ezulwini ukhuluma ngokuchitheka komuzi kaNkuluNkulu ukhuluma ngokonakala komuzi athi uShembe
uma uchitheka lo mzi yo awukhulume ngiyifunde mfundisi WhatsApp page ubabuhlongwane eNewland East uthi mfundisi wenkosi nobabusambothi nikhuluma ngendaba enkulu yokuhlonipha umuzi ongcwele wasekuphakameni wokuzithoba kuwo kunensizwa esasixoxa nayo ezifundiswa advocate eyadelela yathi mina ngisoze ngaguqela uShem namuhla leyo nsizwa seyakhishwa kubameli inhlangano yabo iLaw Society hey azoke abantu abafunga bagomele ngoShem akufunga ngoShem babhizi abanye ngibabone bemthuka ngisho la ku Facebook ngibona angifuni nokuyikhuluma la ake bengisasondela nakuwena angifuni ukukuphikisa angifuni ukukuvumela yenza nje lento yakho siyozwa ngawe futhi noma siyozwa ngabanye masuqedile siyozwa ngawe iminye sabathe ayibehle kwabangcwele ngothulani mkhungo emlazi ngicela ukubuza ukuthi umuntu ongayikhethi inkosi yasekuphameni uyakwazini ukungenisa umdedele nanku umbuzo umfundisi uyakwazi ukuya njengabanye kumdedele uyakwazi ukuya njengaba kodwa ngathi yathi uyongenisa abakubo uyongenisa umdedele ngenisa umhlangano kaNkulunkulu okay ngoba phela sekhona lento ukuthi kufanele uhambe uyongenisa abakini lapha ya ku Facebook inanda 88.4 FM Mandla Zulu khona Zimele waseTafelkop ukhona Thokozani TK ukhona Babayi Mdletshe ukhona Sihlangikhanyile Sigqozo ukhona Silvia Sinethemba Mthweni ukhona Ayanda Mandosi ukhona Siyakhumala ukhona Zamani Christopher Mseleku Zamani naye ukhona ake sizwe ukuthi uZamani uthini uthe eminye emhlangano ebaluleke kakhulu kumaNazaretha ewonke umgubho omkhulu nje ngasho njalo kuyazwakala abahlonishwa niyayibeka indaba enkulu ukunika isithombe nje kumuntu wonkana sibonge nje Zamani etafuleni enanda ndida yabona lamagama ndida khuza umkakho Nduli eDabs Road sisonke umsakazi bese ke ngibheka futhi lapha yakusikhumbule kuphakameni ukuthi kukhona bani kusikhumbule kuphakameni isikhathi manje sithi 10 to 6 sekusele imizuzwana nje impela kuyagoqa manje Mnyamezeli Mhlephethwe Dlamini ukhona Ragwan Sibethe ukhona Rangowen Sibethe Sanele Ndlovu kaGatsheni uMandla Zulu uMakhosazana eMamkhize Dlamini Mduduzi kaCakide Msizi Sihlongo Mzwandile lo Inaziri Chekante Diop Mdumba Thula Sizwe Mshengu bakhona ke sizwe Chakante Diop uthi inkosi ayibe nani iphinde futhi nibusiswe abantwana bayo amen siphinde futhi Thula Sizwe Mshengu uthi amen bangcwele bakamdala sibonga umdala sivukile amen Thula Sizwe Mshengu siyabonga nawe Thula Sizwe Mshengu ukuthi sinawe ubani futhi okhona lapha ya ku WhatsApp kasikhumbule kuphakameni Wandile Khumalo naye ukhona umdusha ngase uthi naye ukhona usilalela hayi asiqhubeke mfundisi isikhathi sesiphelile ake siqhubeke ke ngithe uJuly sikulungisela uJuly amazwi kaShembe ngomzi wasekuphakameni ngifunda wona manje wase siyaqeda ake ngibuze eManazaretha uma uchitheka lo mzi wasekuphakameni ningaba yini umbuzo lo uqondise kuthini ngenzela ukuthi abantu bazi ukuthi ningakhohliswa umuntu athi khona umzi ongcono kunomzi wasekuphakameni amazwi omnikazi wokukholwa inkosi yathi ngo1934 isizohamba ehle sihlalweni yahlonipha yena yayisithi kushintshayo asolalela yena uyena kuphela namandla okushintsha izinto uthi ake ngibuze eManazaretha ukuthi uma uchitheka lo mzi wasekuphakameni ningaba yini ningenze njani ningabuyena uthole uma uchitheka kuthiwa hambani lo mzi akusiwo osuswayo akusiwo umzi obekwa lapha nalapha yangokuthanda komuntu awusiwo umzi onjalo
lo muzi wehle ezulwini wehle wafika wahlala lapha ekuphakameni awakhiwanga emhlabeni wakhiwe ezulwini wasebehliswa wabekwa emhlabeni wabekwa kule ndawo hayi kwenye akukho lapho ungabuye wakhiwe khona uma usuka lapha ekuphakameni kobe usuphelile njalo ngeke ubuye bekhona ngoba uzokwakhiwa ngubani amazwi la ugcina kwayesefunda incwadi yesambulo 21 bayifundela abantu sambulo 21 verse 1 to 4 ekhuluma ngomzi wasekuphakameni othi ngibone la hayi ngiyifundile manje imiyalezo evela kubalaleli cishe siyagoqa manje sesiyangasemaphethelweni Sabingelela kwinanda mfundisi Mhlongo nobaba Sambothi nakhuluma indaba enkulu eqaleni ithintile kakhulu engihlabile ile ukuthi umuntu uma esehluphekile ukhumbula uNkulunkulu ngaye ngathi ngelinye ilanga uNkulunkulu yena wadala umthakathi ukuze ngaso sonke isikhathi sihlale simkhumbula ukuthi umthakathi mayese sishaya sikhumbula uNkulunkulu okunye nikuthinte kakhulu iloko ukuthi khona umuntu owazi ukuthandazela abantu ngotshwala leyo nto ngangeke ngiyibuza yona ukuthi kwenziwa yini ukuthi umfundisi ozungeza ikhanda lakhe waligunda ngapha emaceleni esuthi nengulube uzokuthiwa kunomuntu amthandazele wasinda ngake ngakhuluma nomunye umfundisi kwaseyinkonzweni zasentshonalanga nayo odla ingulube okhundayo wathi yena wakwathandazela iNazaretha wazoligumula ngisho isidwaba nenhloko wathi alisiyeke phansi isidwaba amen siyabonga lapho siyabonga Hlophe Hlophe hayi kunjalo impela kunjalo kutaka Hlophe wayeseyitshela umkhulu kanti uNkulunkulu uyithandele uyithandele leli iNazaretha elithandazelwayo hayi ukuthi amandla akhe hayi kunjalo kukhona lapha ya uthi ucela sim-add kwi WhatsApp group nginomfakele inamba yami la ngicela uthumele lo myalezo wakho kule namba yakho kule namba engikubhalela yona la ngoba manje usuke wakuthumela kule station le station siyishiya la station masisukuma siphuma la izosala uthumele wona lo myalezo lapha ya kule ayi awaseka ama voice note kuphelile manje sizamile namhlanje akufani khona ama voice note akaqhamuka sesiqhamuke sokuvala ubotshe wasala kabuhlungu umlaleli namhlanje ayikugoqekile sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni osiphilele ithuba okuba sokhuluma kulomsakazo uma kukhona lokho ebengaveli kuyena nesikubeke kwangahlala kahle kwabanye uNkulunkulu wasekuphakameni asithethelele kodwa sike sicela sipha amazwi sicela futhi makuvume yena sibe khona emsakazweni njengoba ke ebevumile siyabonga ke nakweleli thuba sithi nangesonto elizayo inkosi mayivumile siyoba khona futhi kulo hlelo 4 to 6 ekseni uhlelo sikhumbule ekuphakameni inamba yami ke nguThabo kaSambothi ithi 076 054 3833 076 054 3833 khona futhi inamba lapha ku Facebook page njoba ngeke ngasho ukuthi sikhumbule ekuphakameni nawuthi Nanda 88.4 FM sengenzela ukuthi khona ukuthi omunye akanawo Facebook kodwa ayicoshe khona la kuthina njengoba sikhuluma nayi imbongi sisikhipha yabona ke mfundisi mase kunje sekuthiwa valelisa ake sivaleliseke nombani namhlanje enhlizweni yakhe before siye kuJuly akavule isihlabelelo 86 ngidediswe ubani ngihlehliswe ubani endlini yakho ngihlehliswe ubani 86 ngihlehliswe ubani endlini yakho inamba mfundisi inamba 060 61 31515 060 61 31515 umfundisi uMhlongo Nkosi yombusini busise
nibe namasabatha amahle nonke eManazaretha. Siyabonga mfundisi, amen. Hayi ke sesihambile.